na wiko ati umusiaisia kana watindane savo ndevala watindila na ende ya vikai saa isio yo kwa Mauvoo maitu ndeni wa usakwani 2022 mudhanani wa monde vala ukidhwa na kwa Veronicah SYOMBUA na Sharon Dinda kwitha aito alilo Mauvoo maitu mudhanani wa monde na ende tukumanise Mauvoo makoneti kiko cha umacha vala mundume umwe uvikie na kuumise muka wake avivya nombayo na avikia na kweyunya dhayo inge tukumanise Mauvoo makoneti uneni wa musumbe musakwa ula ni William Ruto vala mudhanani wa monde wethi wa inena yuluwa alama dhukumande ni wa mevea ya serikali kivudukanyo hivyo muvea wa polisi alama dhukumande ni wa KRA na mevea kivudukanyo maikethi wa maikonia thini wa uteti na endi Mauvoo wasunange maingi ningu kwete mondi ni wa usakwani 2022 endi kwa oyuhe katambo kwata alatumanengete uito utukuni wa umundi alatukumbanesye ni vamwe na magoa kwa siaka na vaikindu kisa uvinduka maskuluni. Mundume umwe kuumisia muka wake kuvivya nyumba yo na muthia kwiyua. Muvitukano kati wa ateti kwete thina kula kwiyene nthi kaunti ya Kitui. Hekali mamwala kwendeka masuvi ya mali ya mwenendi. Vilingi wa Mauvoo Musaisia no tutambanie mwe kwisila Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official utumani mukuveno tumia kwa namba ya ili 395 ndio dhocha tutambanie mwe ngina muthia wa Mauvoo maitu na ende maudhunani wa muthi tambia na Mauvoo makoneti kisomo vala minister wa kisomo Professor George Magoha wawetakana ona kutwika kalenda ka skulu ni kana vingi siwe ni usakwani munene kaivikia na kuvendua na mitiani ya muthia ni kwende ya ondu wana vikite na uvangwa Magoha ni wakanya amanyiwa alama tona kwithiwa na isilia ya kuvivya maskulu ayase nimekuwa wa matambia meima kimeao ovamwe na alimu maikanua maikavikie kutuma amanyiwa musini onamo maiwa mavikie kwika uu nimekwithiwa mayose wa matambia miai makimeao na indi Magoha nena ki kavindani kala aitambukite kauntini ya Mombasa kuvingwa ilasi sia junior secondary ungu wa mutalatala mwe wa kisomo cha CBC Angelina Muse no kutuvingwa ya Mauvoo maitu. Minister muviani wa kisomo Professor George Magoha ni wawetakana kalenda kama somo kaiviki ya kuongela matuku onaitino wa kuthokoanyo ni unyuvani munene na ula unaveti aiwetakana mitiani yontheni kuvikia kutwaiwa undu ivangitwe. You are hearing a lot of stories about more time. Our children are extremely resilient. Most of them have already completed the syllabuses and they are basically revising. So what the teachers must do to assist them is to make them apply the knowledge that they have been taught as they revise. And then the exam will be a walkover. Because if we have a misstep at this point, then it would mean that we don't normalize in January, but we want to hand over a clean room with everything in order. Ni womio kanyu muviku ya manyiwa alama kukonyo na siko siya kuvivya maskulu aweta ni makuvikie kuwase wa matambia metu makime yao ovamu na asimo vala minister uwa wetakana serikali ni ikite maolo nyume mwanya kwa ilia kisomo na mayeti kila kivikie kuthokoanwa. If you think that by banning the school you will not do exams, you must not be wise because you will do exams under the trees. That's how it's going to be. Because if you are mad, why don't you start by banning the house of your father? Are we together? And the parents will rebuild it. That's how it is, pure and simple. So if you look like you have children, go and talk to your children and engage them so that they respect themselves first and then they respect others. So I don't bother about children banning schools. If you ban a school, you will rebuild it. And you will do your exams under a tree or even under a toilet. It doesn't matter, but you will still do the exam. Magoha ni waendea na kuthingilila manyiwa maikavikie kulungwe maskuluni aiwetakana alimu alama kukwatikana ni makuvikia kuwase wa matambia metu makime yao. Yesterday, at a school called Matiku in Makueni,
one very bold principal sent a child home because of 1,000 shillings for the so-called remedial training. That is armed robbery. It is armed robbery and it must stop. First of all, we have not allowed any charges. We have not allowed any legal charges. If you must charge because you are also a crook, nobody has given you an authority to send any Kenyan child home from a Kenyan school. So those who are still bold enough to do so, I think we are going to be very coercive, and I can assure you that that teacher is not going to go unpunished. Uoka kavindani kala minister uwedhi wa Ivingo ilasi ya CBC ya Junior Secondary School. Skulu ni wa secondary wa Changamwe na Bomu va kauntini ya Mombasa. We have hiccups in Nairobi, and you can see here within the coast we have hiccups in Mombasa and Kwale. And then the big elephant is in Western. So we are going to work together to ensure that all the Kenyan children, irrespective of where they are, have the classrooms being done. There's no reason why a county like Nandi, which has some of the very difficult topographies like in Tinderet, are about to complete. And in Mombasa, where there is everything, they are only at 70%. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa neta wa Angelina Mose. Musumbi musakwe wa nthi ya Kenya Dr. William Ruto ni wawetakana ungua utongoi wake ta musumbi wa nthi ya Kenya ndaketikila mivea ya serikali ta muvea wa volisi DCI KRA kati wa mivea ingi kwikonanya na maundu maki uteti va nthi ya Kenya ndini waoneni wake ulohumya kwi muthanani wa umundi mawikaloni make alame Karen musini wa Ilovi. Ruto ni wawetakana mivea ya kuthukuma mwene nthi ya ilite ilicha utetini na kwekea ngaliko imwe aiweta kiuta cho kitumi kinene kila kinatumie ene ndima Kenya matalhukumwa undu violate. Joseph Kitekani watumbanisia Mauvoo a Musumbi musakwe wa nthi ya Kenya Dr. William Ruto na werekana uwe ungu utongoi wake ta musumbi wa Kenya ndaketikila mivea ya serikali ta muvea wa volisi DCI KRA kati wa mivea ingi kwikonania maundu maki uteti nthi ii. Kenya Kwanza has grown over time. Many members have joined. Uneni wa Ruto ukamenya na mivutho itina wavinga ni moma azimio alama na weti Ruto ta wende okengesi musi ya ndongo isi azimio mevo ambunge kuangaliko yake nehenda kurethesi maundu mambunge na kuvitukithia miao. As has been said here, this is the alliance and the coalition of the willing and the free. As my good brother Robert has said, when it was time to come together, there were no ifs and there were no buts. We just said, actually when Robert and my other good brothers came and we had the first meeting, they told me that we have come here whether you like it or not. And we want to tell our worthy competitors that you have absolutely no capacity in law, in fact, or under the Constitution to fetter anybody from associating with another. Kenyans fought for this Constitution and engraved in the Bill of Rights and the right to associate with whoever they want. People will make choices. If they are wrong choices, they are their choices. They are not yours. So don't lecture anybody about mundane provisions of the law that are inimical to inconsistency. Musumbi musakwe wengine watunge muvea munene Kenya wakwitha manato isi siasa sina woima na itena ithoko ona imwe aimatha yune yumbanite kwanise chonthe kila wamathie ilone kunia maleve. I am truly grateful that as Kenyans we are progressively appreciating that we can compete, we can hold different views, we can belong to different parties, but we can find a formula to work together for the greater good of the nation. We are a democratic state. And in democracy, you get seats by going to the voters to vote for you. And the people of Kenya decided, and they have decided,
na Wakenya wanataka kusonga mbele, wanataka kuunda serikali ya wananchi wasonge mbele. Wale wengine walifikiria kwamba they have deep state, they can go against the will of the people, the will of God. But mahali Mungu ameamua, you cannot stop it. People voted, but as our party leader says, and our president-elect says, and everybody says, as we know, God is the one who chooses leaders. Na kama Mungu amekukataa, amekukataa. We are seeing people still living in a serious state of denial. A serious state of denial. I don't know whether they have been hypnotized, because some are still in a trance, and somebody needs to snap their fingers to get them out of that hypnosis. Because they keep on talking of issues that are literally not there. Ruto hane na kavindani kala kumuthokasia rasmi ngwatanio ya Kenya Kwanza ulona atua gavana wa Mandera hali Roba na yuna sakuwira seneta wa kaunti sukuzela chamani chake cha UDM vamuna mbunge angimake hala jumatha ngwatanio Azimio na kukwatana na Kenya Kwanza nikenda kuthukuma kwa vamwe. And to be brutally honest, I am actually the founder of UDM. So thank you for bringing my party home. So the UDM, we formed this UDM party with Kipruto Kirwa and Sambu and Jirongo way back in 1998. That's how far it goes. When we were harassed out of Kanu, that is what we did. As far as those that have delusions, on the other side, you know, discussing the issues of some alleged agreement in existence, I want to stand here to categorically, emphatically state that there is no legal agreement between UDM and any other party for that matter. And because you believe, those of us who worked with you, you believe in politics of diversity and bringing the country together. That's why we have a wide range of leaders in Kenya Kwanza. Joseph Kitheka, Vilingi wa Mauvoo. Na tuyinganisya makueni mundume umwe na ukuwa katikati ni utemangie muka wake na kuvivya nyumba yake atanamba kwiyumya thayu kwa kuisusia kiko kiu kikitika utukuni wa kuamukia umundi utuini wa Ngosini West Kikumini kilio mbunge cha makueni biwetekana kana aeli manaina ngusanisio siake misi ila siodhothe yeke ukuvikia na kukitika mundume o aki mutema muka wake mutwe na moko na akwatia nyumba mwaki indi muka angangana atanamba kuvya muno avonoka na kusemba kwa tui kuitia utedio itina wakio kiumundume usu no sembia ya mumbini indi itina wandatika mbuthu kana itina wa masama vudhu thiwa yuwaite kwa kuisusia kene Caleb Chalo wa Mutunga ni mwandiki witu. Mwendoni wa saitano cia kwacha tukivika musiene kwa mutumia Christopher Kasimu wa Thamai ikundi cia tui amo maili nthiange makithiukanga matukiche mothiumo nisulele tukwithiana nacio mokulio maingi na mosungio manini yulo wake gokeleke na toiwe ni mwana wa musio wa Kasimu kwa isitwa matolo no manelo nekala we na muka wake tukithia yunguiye na kosa langi muyu na vane vo matolo kuniye kiko kichake na mu amutemanga muka wake mutwe na moko na kukwata nyumba inu mwaki kuyana na mutumia mwana wa musio Christopher Kasimu nikana manokilio ne mbusi ya muka wa mwano asempete kwa tui na sio kiyingi ila yumanito ni nyumba ya mwano kuvutha ne mwaki koba wani shiwe bando nyibindu kala sasta yote tikini njato na mwaki bado kelele amdoma kwa ukazea mbudi ndoko mewa na weno mbao kwanza tumalita manake labe kwa etina wakiko kina kile kinatoiwe mwendo wa sasta sio utuku wa kwamukio munthiu mwana we wetekana tosembie na vala nake museu ena andu mamusie mateiye muka wa mwana kwa mutui na kumandazia cia kumusembia sivitali kumano na maumisie maima kivanga alona kwatite kiki tamange katama mutwe onanzui mwene yona ko baba
na kibie na katula kuoko ende kuma bauni wende posi atwa hospitali na ndipo wende na uiti makisio kameweta tameka lina makemanda mwano indi masama masuilone ni mamwethe ile associate mutini oloiva kuve na musiwo tina wauni masio kieko manda mwana ke mume olaweta wa matolo kasimu masio kumanda mamwethe yende associate kitenikela wetha wa chona kuma bawinde ni wende posi ya polisi oka ama prepare mwe wake kuyana na twine kana kiko kine cha umatelemya muno nundu mwana wethitwe Mauvoo na atena thina na muka wake na mekalite mimi nini kuma matwana na mwana kyo munyanyawa na nyendiao na uthoku onomwe kyo kindu nikinzanicie na changu na muno onu ngwatie ripoti na kwatio banze anukite na oni nukite na nethia ni silobani sisi lakini kindu nikitukunie na chatu sanisia ndakitali munene wa sivitali wa Makueni County Referral Hospital Dr. Masila nukukiria kwithamana kwatie muwaula ni mama mutemange na kukwata maumisya mai na vala yu ni maende na kwitana thayo wake indi oyu nde muisione wa kutiwa ne thayo na nitukwatie Mauvoo kwacha Mauvoo wa mundu muka wa miaka 36 ena maumisya manene mutweni wake mokoni na mauni maumisya ameikwatiwa kwitha maumanite na kibanga kana kindu chui o vamwe na mwaki kana kuvya kwa yundu tunena maisha make maimu isione yu na nwende na kuatendiwa katika theater kana bala awala mena umishe manene metha mayikiwa uiti wa upasuaji na matakitali yu kwa yu ni maende hivyo timbenge siweta kana mwana ola wikie kiko ki ana moto yu akamota na anatwanite na muka ometuki na mainambi tokwata mwana atio muka anaina siana ile nene ilo na moto ete nasio umwe minete class cha kana wende yo form 4 na olongi class cha mbe kana wende yo form 1 ndini wa sukulu wa secondary Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kumavango sine ke kumene kaunti ya Makueni nyaneta wa Caleb Chalo wa Mutonga na indi ngewaisu ya Caleb Chalo wa Mutonga indilikanya kana muthanani wa mondendeni wa kilungu cha thambala letu kithatina nesa yu maundu makonete itumisia kutiana na indi musiaisia wewa mutwano wa sama umuno na wethi andu kwata sukalivo kanga mukatiano koseo kwikwisa kumania thayo na indi tendea na Mauvoo maitu itina wangu sanisio kukusewa kati wa memba mambunge mbetu ya kaunti ya Kitui na gavana wa kaunti ya Kitui serikali ni mbetu Mwandu Charity Ngilo na kwende kumilia mawoni kivathukanyo kati wa NND kuma kauntini ya Kitui valamwe mekueta ngusanisi isu tasia vingi sia maendeleo isioni imwe kauntini ya Kitui ungu wa serikali mbetu yu amwe maamuika kauntini isu mainena naandiki Mauvoo ni mamenda amemba mambunge ya Kitui alama na vikie na kunyuvwa unyuvanini muvituku kuia ivathukonyesia uteti ute na ukwatana na gavana munyuve wa kaunti isu ya Kitui kuendesya maendeleo Onesmus Chalo no ena ingewa Amemba sakwe mambunge ya kaunti ya Kitui nthini wa nyumbani ulo na atue matuko kenda mwayu ni mendeka ila mekusa kwa spika wa mbunge isu kwikithia kana ni manenge amweka mwanya usu no kana kwikithia amweka ni makwate viso yotongoi amwe maamweka na ala manena nandiki Mauvoo ni maweta vena batawa memba mambunge ya kaunti ya Kitui kwivετangana ni vathukanyo sia uteti na kukwatania na ndongo ili na nyuvwe no kana kutwaisya maendeleo nambe kauntini ya Kitui wowe yuka kavindani kala memba ayu maendeleo na kuyumbanisya kunyuva spika wa bunge ya kaunti ya Kitui ulokethia na kianda cha kutonga semetala talasi kalosia mbunge ya kaunti ya Kitui balamweka amo kune maleve amwe mono kana kukwata mwanya usu wa spika bungeni ya Kitui kwa maziro nitwa Mutina wa Mbua ni mwanabiashara na nitona kunie kura taliki kenda na heshimwale mimi tutonaza kuya kana ma MCA ma Kitui county alatoza kuya menge bionea na youth nitokola sia ma MCA bina nene mende kuswania kola moza kuata speaker wo kweza kwethelethwa na youth yona atuetina netwa asiswa nondo myakele na betie 10 ya devolution kanoga tuzi inatongozo ni mheshimiwa Ndoto lakini ibindea na youth netu kwenda kweza kwela netwa asiswa nondo nwanzia bungala ma MCA la menge mebubuni na youth kwa hiyo nitokola sia kwanda ya MCA mwende kuswania la mosa kwa hiyo ngumukulia kwanda ya heshima la tunamosa kuyetaliki kenda atwamosa kuanesa free and fair
kwa ni tuweze kwethela ni mwa twedukesia ingi amwika ni maweta na muvaka atongo alama na nyuvu kuthukuma memwamba onthe na alama kwisa kwiyumilia mayenda kukitia mwanya wa spika bunge ni akaunti ya Kitui kwithia na kilelo cha kuthukuma mwene nthu akaunti ya Kitui wateni vathukanya cia kiuteti kwa kila maweta kana kaunti ya Kitui ni na kwatio kuna munene serikali ni mbitu kuma na ngusanisio ili nethietwe vo Vilingi ma Kitui kaunti nirutietwe muno utongo-ini nundu twasisia regime ine na thile ya usakuani ile na thile ya miaka 5 anarika ingi mena nengo mianya ya mbe ya utongosia na twina experts maingi nu twina ma-engineer twina mawakili na andu matrainite sindu sieki bathokanyo wanasia maundu ma ungamei yu andu ma Kitui county ivinda yoni ibikie twinena kwa wasiomwe na mwika menena wasiomwe moito menena wasiomwe makwasi kana ni mano etene kusometia ciana cio no kwija meko na cie kwata mawea ni soba MCA alama nasa kwiwe 2022 yu Kitui county ivinda yitu ne bikia kutongosia nundo nitwambio twa ma MCA almost 95% ni anarika ona huyo vana akolo na minister witheka serikali ni akaunti ya Kitui wakili Samson Masila ni wayumilia ewambe kukitia mwanya o vala mweka ama na kwendewa ne tambia yake ya kukitia mwanya usu na ulame ethito mayenda unengwe amwema amweka tanzia mwako manenge amweka ivuso yotongoi binda na youth netu kwenda kwesa kwela netu asiswa nundo nwanzia bungala ma MCA ala menge mebubune na youth kwa ni tokula sia kwanda ya MCA mwende kuswani wala musakwa motu ziweze kwenda masakwa mwashie wakili Samson Masila itho na youth netu ne wailete bubu kwesa kwela wase witu no kuweka kavindani kama yumbanisyo maende ya serikali nzo kutonyelelo tongo ini wa serikali akaunti ya Kitui kwikwatu wa utalo munene kuongeleka wa alama kukitia mwanya wa spika mbungeni akaunti ya Kitui Vilingi Vilingi Mauvoo kuma akaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo ngewa isumu siaisani kutunenga ivuso yokwata uthumu munini ini ndukadate kuthibasa Mauvoo maende maalukete na ivinda na nzeve kwi Mauvoo alama etawe ni mawithiululuko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali kweli kwi wau wita wa kuowa kilungu cha uiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi ni sia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo betha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda anaitu maisio sia kisuani nginyamo sieni munene wa Kenya lovi kitambasie kwata ikilalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika
musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo mbenge tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Company Warren Mabati Factory Limited nonde urarithia hundu vatanyika kwikithia ndoto ya kuniyania ntusovose mabati kwa na wendu waku valota na kuiya kilungu cha 500 yulua yana cha mbesa siaku ntusovosya langi wasana udhando kwa na wendu waku tani ya udhoku mitu wako wangu cha yulu takwikithia ndoto kufikisa mabati ya kwa mituki musiku waku vate kulva kindu tuina mithemba kipathukanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Germania Tile na hoyutu na Espana Tile ile kuendesya omuno. Raino mabati tukitengela leluni wanamanga oyite na mutalala wa kuiva ombola oyende ya kwaka oyingi na witi ode ya kukuyo mundi kwisila mutandao witu wa Facebook ulani Raino mabati kwa Mauvoo mbeange notu kunisimu kwisila ambani ino noti muunza ile kenda idhandatu ile nyanya imwe kenda kana noti muunza kenda itano ile kenda imwe nana imwe dhandatu ndukasio kengi kukitananiki mbwindo yuke ikayaki yala chaku. Raino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu. Ni na udhocha ingi musiaisia tuende na kutambania emwe na endi kwa uyuti amba kuthikisioni cha mwala vala ekali mandua siki vuthukanyo ukamba wa mwala matula muti amwe maene nthi isioni isu alama likitwe ni mutuo wa kwananga milati ya kiwu ila ikitwe kisioni kiwu na ikwetwe mbaunio visa wa kiliombunge kiwu cha mwala vala maelesya wia wo ethiwa hunu kuendeya mendeya kunyama vanene ni mo wa kiwu mayenda mivea ya usesei kumosia matambia maki miao alame kukonanua na wana ngiko usu. Daniel Mongela ni mwandiki witu. Ukuno munene kwa ene nthi mandua cia minandoni mauani matu utithini masawa kathuma na chakilili ilasi muthetheni ukambo wa mwala kauntini ya Masaku itina milati ikivothoganio ila yaungamiiwe ni muyumbe wa kiliombunge kicha mwala Engineer Vincent Musyoka kwitha yende na kwanangwa na ene nthi ya kukosa kiwu cha utumia vala yumaende na utambo kamiendo measa maimantha kiwu kila kiboti na thina wa kiwu na kiwito kiete kwa mheshimiwa wito ola weta Engineer Vincent Kawaya na after tauta umethena itatu mithena singe ati choko cha atilwa ni mundu ati sino lakini ijo ni tesi ni kisiasa alama sina na Kawaya no mama atilile matumeta andu mo na kiu kiki sabulete villages itano kiguki ithie mautithini nundu ni kitutetha cia muno asa ithi ciana citu cia skulu ila cioka bakethia no ciunywa na cingithia o cindu cio na itu yethia ati ikuiguta kigutho ake na kuya silanga ene ndia maine na Vilingi wa Mauvoo ni maumbula kana milati isu inandikilwe ivindane ya uteti laelesya kana undu umanite na kauwaki uteti vala make meametuo tesu maenda mavisa mausesei kuongelanga usesei nikenda kwikithe kana milati teno ndinaethe wandea nangwa mavinda kuthia langi eteki wa muradio otoka connect wa kiwe bayumela mondo ayoka aitila mbene ya sitima uteke wa sitima theitilwa oteke wa sitima uitilwa twacoka ingi tuoka twekiwa sola ni mheshimiwa asinda ni make nukana atwike kana ndo ndone kamati na kwasya mo kaindi makuanga ila waya makuanga waya andu matua maithina
andu makisio maenda kilomita 20 kumantha kiwu kuyose ene ndia ni maumania siiko taithi maenda alame ukwatwa mena mitu ino ya kwananga milati ila yikitwa isioni sikivothokanio ukambo wa mwala ose wa matambi momu makimiao nikienda kumwavosya kuma thinani wa ukosa kiwula maende na ukunwa ni anaguo metho kuicha na kuituka alamena metuesu ya kuka alamena metuesu ya kuka watila ke woba ijinya witu atwekewa ke ko yita lea na italani kana babwata na kindu yukithito kithi withia andu makisio kiwo mwingi muno ya asume kau nitalea kiume kwika na nitakiumania nethe mundu wa muthembosu timwitikila kisioni gukwitu kwa utienda kwasia ithie nitikwasia nitukisubia tane wakiwu ki nundu nikyo wikwati wa andu makisio ki thina wa kiwu no wende na ikathi ya va ilembetani ukamba vinani kala atongo ikivathukanio manathanie kana nimekwitha maithini kia thina ucio na kwikithekana ene nthi nimethiwa na uvucho nundu wa kuthengewa kiwu kitheu cha utumia. Daniel Mwonkela, Mutongoi TV, kuma va kisioni cha Minanthoni umuthetheni kauntini ya Masako. Utongoi mweo wa serikali ya kaunti ya Masako ula uko ni atongo imetelete kuidhua kithitu chawia ni wakulwa kuthiana na kumanza nzia ile sia ile utumika kuthesya masoko itina wakiko kuoneka kinyaika sokoni imwe yivo watala vala enendi maendeye kuteta ni kiwu kithokwanu kukwama mitaoni na kwete muisio muthuku kula kwi enendi mainena na Vilingi wa Mauvoo ni maweta kana thina uthinikia wakwa kavinda na vevata kula mwenendi ukuikala kukathewa na kukaelua kila evinda na kikatoneka ethiwa atongoi makathukuma na kumulika kula kwi mathina ta aya. Boniface Mutisya ni watumbanisya ingewa ya Kenya ndena kwinia maundu mosu kwa na kuthengesya uthukumi kula kwi mwenendi yua ni maelesekana nonginya thina wa masoko na wuo ukathinikiwa na kwikithia kana kula mwenendi ukuikala na kuni kutheu na kusisya ni nzia siva ila itonya itha itamba ikiti maundu mautheu masokoni ona kwithwa mwema masoko maende na utheua amehoteta vena wali ukumunene uluanza ila sia ila utumika kuosanyia kiko masokoni amwe maikulia vethiwe na ulunga lui uluanza kana matambia onthe alama ile ni serikali ya kaunti ya Masako itina utongoi kunengelelwa tongoi eu nongi kusizekana vena wali kuna kwikithia kana mwenendi nake ni mwianie kula kwikala na ni mubiazala wa kuta la kumatene ngita ikandathi na nthi ni mabindani ala mabiba ala maminie ko kakondone koko neta kwati kiko kingi no ka bana ngoza geziko kecha kwichani ni mabuti ngatinda ne ketia na nende ni ndo ne twende chamba ba ndiye ziona ni cha mio bwana nuzanda wona yusi yomubuko yundi zina ile kwekata kondo one ngokolia na thai batonyekana la maloli mai matene makua mathetwe ne mondo gekobaja getie kwike pambe wande ndu kwa bwanite tio ko bwanite omunthi sokoni wapindukie kwa unita ile kone wa ni prindo munziono kwa thina thina te bandu ne ba kwa une ndao ne no una kaundi witu na nikana manyekana te batala ne twathini yebo moke batutethie enende ani mendekithengelese atumika gukua gikona sio kwikio kunikilikana ne sia vikiye na kwanangika mais kwa kita chocho thothe ya kwithwa na iko isio ni mwe na ingethani vatonyeka kuongelanga thukumi kana tethesya alama tumuka kuthesya misi imwe wivo musi watala ona mau tuhikala taiwa mau kibathokanio nondo wa kiko kila ki mitaoni yaitu ngali cia ikwesika ukua ikiko yite isiona ko cia ndie nako audio kulia utongo yula tena gutala wa kuma kaunti ya Masako atuthe mawithio loloko maito pamwe na mitao ino ni kwitha ina kiuki kina kiko ona ukabalo cha kendo baba kiyoseka nondo kiugo kina kiko umu te kwa roi matete mazama we yone te ithukuma nondo wa umu la uma kiugo ni kiki kila te kuliati kaunti ya Masako matutumio andu enda mako sokoni watala imenda mena thina wa thukumi ithe mitao ino ni kwitha ina thina mwingi muno mwenende ne umakati wa alama iva koti enende ne melesekana nonginya na mumakatumika na kumera na miso wewe mwiso wa ulotonyo umekumbila kumana kiko kila kiumethuluka isio ni mwe kule kwa ilia kana kumana ngianzeve ya uthukumi isio ni sio it is kuma national government kwembea sio kaasya kuthesya masoko maitu tekulia soko watala maisha imavandie lutu wambeza mbingi soko watala mitao yusi ya kikopyo maoni mengi bie tika kila cha
cha muhimu muno twenda weta ni mitao ino twikala patu ngamia bodaboda mitao zini mithuku muno ona ni kunyunga twiba ukethia ithiene tibwika tatithamba nundu mitao zini mithuku. Mutongo TV kumava kaundini ya Masako nyene toboni motesya Ekali mama Masako ni maweta tamena mwikio kana atongo yala Masako iwe ni mekweanisia manifesto ila mananengete enendi na kutoa isia uthukumi mwailu be wa utongo ula unathelile amwe maenendi miasia kana utongo imuvituku nuna leile kweanisia mawatho moo na kulea kwete maendeo na kukilia amuika na nicho kitumi matanavikia na utungwa ivilani. Daniel Mongela ni mwandiki witu. Itina wa enendi kutumia uthasyo wa kusakwa atongo ikuma kivilani cha Musumbi wa undumwe na yumbe na ma-MCA yu enendi no maende na kukilia mawoni mekivathukanio. Enendi va musini wa Masako mayenda atongo yala Masako iwe na kulikamena ni kivathukanio kuendea na uthukuma mane walingilia wa uthukuma na kuithwa kithitu maeleseka na ve maundu matethito maithinikiwa nesa nthini wa utongo yula withito vo ta maundu ma uiti undumwe na malelu kwa hospitali waina ndawa kendo juu wawina nwese governor la yoboyu no tiyo kaunti ondo yilie na no tatiyo abake yo lo kolika ata tange aendesi we abalo bikie hospitali ailanja maundu kiwo aete na sino mingi yo ka kwa develop government kaunti yake ate ulona za kuweta kibilani cha governor mtoto wa Vinyandeti wale tambo shughuli ya hospitali mbe ba hospitali maundu ma health team aseo muno na no tuziku stima street light ezi atilwe security na mathina onuguyevo enende animenda atongo yala Masako iwe nthini wa ivila cia usumbi wila cia MCA na useneta kuthinikia mathina maki ukwati ala methito maivini ya mwenendi wa ukwati munini wilikana kana athoa masindu ile itumewa mwenendi muno maende na kwambata kuicha na kuituka. Nini rais mwenye tunatarajia ujumbe wangu kwa viongozi wengine wenye wamechaguliwa ni kwa chochote ambacho kileo liadi mwananchi kisikwe tu kilikuwa tu cha kukufanya wingie kwa hayo madaraka of which later on utakuwa uwezi unaweza associate na ule mwananchi wa kawaida. Isikwe hivyo, hata ni ile wetu wajibikie kazi yako, make sure tu ule common mwananchi amekuwa in a position ya kujisimamia kimaisha. Tafuta hela tukiwa na amani. Kitu ya maana ni amani. Amani ndio ya maana sana. Unajua ukiwa na amani unatafuta hela kiroho safi. Apunguze maisha, gharama ya maisha iende chini. Iko juu tu sana. Onuyo vuni mendekithia muno atongo yala methi wa silikalini ya uvinzani kulilikana cia atongo ya sakwe ndiulu wa kuthukuma mwenendi wa ukwati munini maelesekana ni vatoneka maundu maketha manaendie na ivala silikali ya kwatene vamwe na nthi ya Kenya ya kosa atongo inthini wa ukaliko wa uvinzani kana ila ita wa opposition. No tikwenda cia mundu watu ambe otwonia sindu ile na atwana cio mbega otunyite ya kakanda tikwenda mutongo ila ngai atutethia ucio ibo atuya no tunenga maendeleo ni wote ni tutunga. Sasa kulingana na maoni yangu ni kusema opposition itaendelea, sababu tukiangalia ile serikali yenye imepita kwa saa hii unaona ni serikali yenye imetumia mwananchi vibaya sababu ya kukosa opposition. Na kungekuwa na opposition Kenya venye maisha iko saa hii sioni vile Mkenya wa kawaida angekuwa ameumia. Daniel Mwankela, Mutongo TV, Kariobangi yethio katikati wa musi wa Masako. Na tuinganisha Mombasa, itina wa muteti wa kivila cha ugavana kaunti ya Mombasa na chama cha ODM Abdul Somad Sharif Nasir kudhatia petition kotini wa Mombasa ayenda nzama ya unuvani na mivaka ya IBC ivikie kutoa isia unuvani matuku 23 yuyu ni wawetakana ni makwati evalua kuma kwinza maisu na ilai kwenda ateti onde kuma isioni ila usakwani una kuiwe bavikie kuthi mkutanoni na nzama isu musini wa Ilovi boma
Bomas of Kenya ni waelezea kana usu ni muvango wanza maisu wakwenda kukwatanisia onyuvani isioni isu na ikwani iya Supreme Court na ila eukonia mausungio oma usumbi ingino aweta kielelo cho kinene ni usakwani uvikie kutoewe matuku miongweli na atatu vala waelezea kana ikwani yu unathakite kotini taikedukiwa wakwambililia matuku miongweli na ile wana consultative meeting kuhusiana na by election. Mambo matatu hapa. Kwanza, kisheria commission ni makamishna. Kwa hivyo tunataka kujua ikiwa huo mkutano ulioitwa ni wa Chebukati ama ni makamishna wote wameamua kutuita katika huo mkutano. Atakayeweza kuhudhuria mkutano huo kwa upande wa Mombasa atakuwa ni deputy governor wetu, bila ya kuwa watakuwa ni wenye kukubaliana na jambo lolote. Msimamo wetu unaendelea kuwa ya kuwa ni lazima election zifanywe katika siku ambao inayohitajika, the gazetted day ya tarehe 23 Agosti. We are aware ya kuwa Chebukati na wenzake wanajaribu kufanya hizi election zilingane na Supreme Court ruling ya presidential. This is part and parcel of Kenya, and so is Kakamega and the other parts. Just because ni strongholds za Azimio, orders were granted in this manner ya kuwa by tarehe 22 kabla saa 3 IBC were meant to file their responses. Kisha tarehe 22 hiyo by midday kutakuwa na hearing, and we are hoping for judgment on the same day. Secondly, we are also surprised IBC offices at Anniversary Towers. Why the meeting was called at Bomas of Kenya, we don't know. And that's why we are saying we don't even know the word commission that has been used. Who is it in particular? Because the commission as an entity has a registered office, which is at Anniversary Towers, the last time we checked. Bomas of Kenya is not the IBC offices. We don't know who we have been asked to meet there. Musesani tukwata uvumo onge omunini na indi disio kedio ingi na Mauvoo angi. Kamba nitwendete muno kwikia ngwa cia kithuma kuseugia cintu citu na kithuma jua mbia unyamiti dukanye ndawa no gili wa gitabakana wethe kana aitiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua you ni wa mazwane ama maende maka seat for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia muci ijo getawa kithangona aithambia muci uzu na ndilo thamba cia zetizo ngumutavia ndio mutavia mwacienda kiki tawa kikuu wewe na thingitha njuu no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi wewe yake kuu nikitumika kwikionzo viki kutumika kwikia yia kikatumika kwikia leu Musesi wa Mutongo TV ni mkwata chuma cha kikiseo na mwena wako atinda nesa. Yule na uvocha kibunguni kitu cha tunaini. Kwa mungu bata akamena tena. Kaje timoni na ngene. Na hiyo yake ile jizio that is to a positive. Ile ile kisio tega naese. Nye ikagwanja. Kiana sema ni kwa mbona je yorua uzatu ni muhiyo na inayomo kwa mwana isi kana ngo ya ndia leo ikalalo. Enda ikulyo yu nangi maingi nime kutuma wethu wa moto waku dukamake dukendwe nansika ikalandi tunenani Monda na bodo kuma jana mpaka Desemba brother wana mwanzo ambao enda ende bijetu ya nenda na kama na utatu
ende lakini ende mundu nonginada ola weka isina wakota ndugu siana siena thina ukelia mwana no ona nyumba wimutagio mudepika umwana kana etwe kama asito na wikara kina tudu kesi siana situ na tuima na kamina nasio sina mawoni ni sigo goya situ kusikono na tutati wakati wa kuifanya siate ngomenda ya hili kwa estilo taitizi siaje tunena nie kila wakeli kwambia saile na nusu siawio ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Nina udhocha ingi musiaisya amemba mangwatanio nthini wa ngwatanio siki uthukanio kana cooperative societies kuya Matungulu kauntini ya Masako ni menda serikali imatethesie kukwata mavalua maitheka ila mwemo mati weni aseimo ala mai makundini kiwathukanio matongo weni abisa munene ula utongoisie makundia Joseph Maina amemba ni menda atongoi mevetangane ute na wendi wo na mali ya mwene nthi nikenda kutethia amemba asu maika idekasio na kukwata udhasio wa kuitumia. Joseph Maina, Cooperative Officer, Machakos County Government. Ile shida tuko nazo katika sehemu hii ni wakulima wetu hasa wa cooperatives kupata title deeds kutoka ofisi za serikali. Therefore, if something can be done to fast track the title deed issuing, that will help our farmers and our members in these cooperative societies. Otherwise, our cooperatives are doing good, had it not because of that single challenge within this area. Investors, maile kwa meresta assured kana kendo lato ukita kana ila tuenda title tienda me on board, me inclusive. Serikali inaizi kila mundu nane we title. Na ithie bandu ba miaka te 10 twithite tuikulia tunewe title icio kiu ni cio jatu matu members makomana twikulia indi alange ni mautonye ya title titonye iwe zito na ni twithite na thina wa mundu ucio akoma mala nundu nitwaiwe miunda as in munda initially wayo wa asima itu alama yatumia yan manaili miongo kenda na tatu na twakwata munda serikali anengwe shela anengwe lakini ndo etomo ya andu ana munda no ekalo kinta sanu munda wekalata wa na kilando no kulia wana siasa please ekana ine etomo ya kuyamali ya enende na kila kibondo no kwasya. Be it an MP, an MCA, a governor, we need your support. Na kiuni yo to state na tuenda ulo kwa lobisini. Either concern, either ni governor, ali tutethia ata, either ni MCA, MCA Matungulu na Kangundo, matwa mswada, then your county assembly, county assembly is a issue. No, this is a political and will end political. Na tuiminukilia kuyana na tandithia kuya Mombasa onyuvani monene nona theise utandithia kwa kilungu kinene gitumini kiwa tandithia ni maumia witano kwa ndongo isya kiutetiva Kenya kukwatana kuikithia Mauvoo na ngwatanio nikenda mautandithia maile. Angelina Muse ni watu mbanisya ingewa.
Atandithia sokoni uwa kongoya ni mailesikana kuvikia yui biashara sioni siambie kusiokea tatene itino nyuvani munene na ula unavitie ona itino ngwati azimio oka kuliana na mausungio ma usumbi ni mawetekana kuina kusi wavaluku wa utandithia vela kavindani kao nyuvani atandithia ama ilesekana mali ndina alika sokoni usu ni kumana na wia wa idhoko sia usakuani. Tumeona mambo imerudi sawa tangu tupige kura, na kwanza kabisa nataka shukuru wa Kenya kwa muda wao waliochukua na kwenda kupiga kura. Kura ilipigwa vizuri na tumeona ya kwamba katika nchi nzima ya Kenya hatukuwa na fujo mahali popote. Watu walipiga kura na kurudi makwao, na tangu matokeo tangazwe hata nyinyi mumeona jinsi vile mambo imekuwa. Hakukuwa na vita mahali popote kwa sababu tumegundua ya kwamba sai demokrasia yetu imeanza kumachua vizuri. Tunashukuru uchaguzi ambao umeendelea kwa sasa. Tunashukuru umeendelea kwa amani. Tunaomba amani katika nchi yetu ya Kenya. Sisi Waislamu na Wakristo ambao wote tunashikamana na mambo ya dini, tunaomba tu kwenu tupate amani kwa viongozi wetu, wawe na utulivu. Maundu ma utandithia ni maweta kwithwa mana kunikite kwa kilungu kinene ni kumana na uwa wa corona. Vala atandithia ama kukulia vedhwe na mugo kati wa ndongo isi ya kiuteti. Vatano wa kuikithia kana utandithia ni waila kumanenga ivuso hii mwanya ya kumanthia andu mo. Andu itina ni mai maingi, lakini kwa ibinda ini soko ni ambisi kuswa na andu na nundu wa kulingana na wia ula withi wewe kwa nundu wa maundu ala me usakwani. Indi kwa ibinda ini tuyazia kana maundu mende neza nundu andu ni maende kusioka uyani wa kongoya na witina ni faina sindu sia utaindi kwa ibinda hii andu ni maambisi kwete sindu agimo ni manake anundu wangali sio kukaba ndu itona ubigwa itona kukimangwa na mabia, lakini yu tuyazia mugo nusio geyiba yake sio nikeja Mombasa. Tangu uchaguzi fanyike magari zinakuja, tulikuwa tunahofia kwamba hatutakupata mali, lakini tangu siku hiyo kwa sababu Wakenya wame practice mature democracy, mali zinakuja kama kawaida. Muno tuondete vida election tukwithwa na mathina ma andu ingi ni methia meke akwete mali nundu wa kwithia nutona kwete mali na pia ndu zikira chutoke vida ya mwa kuna kura mrondo kuna kura ukethwa na fujo ya kwithwa na fujo ithwa ni kuthukumwa biashara ya nthi no withwa na vinda yumu kwa hiyo yetu ni tona kwa biashara zinzi vinda yo buma tukutende mathelu so kwa oine ndio mambe hiyo sio katika biashara sio andu manai amwe menukie nangi ona make vingi ya momba ukethia ona soko ibwa yu totetego. Atandithia ani makuwetekana unyuvani utambite kuvika vanai mathina ma kukwata mali nthini wa soko u indi itina unyuvani wa muwa maundu ni masiokete tatene. Wana uiva atandithia ame na wia kana biashara sio nitonya uvaluka kwa kilungu kinene ni kumana na ngusanisio ila sivo sia maundu meokonia mausungio ma usumbi. Andu ni manethiwe na wasiwasi already na wethe yao na alama nenda osio kabizara na alama kwenda kwete mali talama twete ya mali aindi alama twete ya mali kuma katika kudau zingatwa kuoza nikani tutule baso koni wethe ani mokia kwete muyo ni kwethe ya maisi kila jutokea baadaye ni nyao indi kenda na kila jere kwethe ya Kenya meze nikana oyu ila Raila kazi no kuthi kotini ithiwa ni processing mpya ya mbia election ni kwithia kotini Supreme Court na 40 days sia kuthukizia case na kwamwa na for that 40 days ukethia ithitu iwe yani biashara ikethia ni sia sio kanthi piu ona mundu na ina capital na yete either ya kuthukumithia kawira yake ni watumia kwanza eta ilite. Ngilivotia Vilingi ndonyo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Musaisavo ni voto kwenda utinianzu manthi nthini wa Mauvoo maitu muthenani wa mundi ndi kwatakana ni wavikia kumana maundwala methiwe makitika Vilingi wa Mauvoo kana usakwani 2022 watu wa ninye Veronicah SYOMBUA na Sharon Dinda aidha itwa ile Mauvoo maitu kwanzia ya meko jitungia muvea onde halama ilia Mauvoo ma umundi na indi tina ndatika mbuthu itulikandi lungu cha witu Reverend Grace Kalama na indi atondo musaisa wekula siayo ni kiandu matiana chitha tinene ya itumi ila sio thothea andu makatiana mendini wandu na mitwano kwa yu ekatambe ukwata utandithia tuko manesa 3:30 nthini wa usakwani 2022.